Ang nakanindot diri sa Cakeboom, guys. Kaya for example, ang overall. Ang overall nila diri is taas, tambok, baga. Lami kayo. Okay, overall. Yes. Pak. Hi! Ay, ate. Hi. So, good morning, guys. I'm here in Malaybalay City, Bukidnon, and today is a very busy day for us. Char! Busy, good. By the way, I would like to greet happy birthday to this lady here. Happy birthday. And, karong buntaga, yeah, I can see myself at the mirror. Karong buntaga, nami adtuan, dayon, diri nam hibaw-an kung unsay naa diri sa Malaybalay. Okay, stay tuned. Ayan, may buntag once again. And one question, guys, like sa mga naka-travel na sa Malaybalay City, Bukidnon, unsa usually ang inyong gaka remember sa syudad aside sa Kaamulan? Ako, every time I go to Malaybalay, it's a household name gid nga akong gaka-encounter, and which is Cakeboom. Yeah, so I don't know if you agree with me, but most of my friends, kung makabalo ganis lang mo ato ko og Malaybalay, mo lang ang order ko. So sa mga wala nakabalo, Cakeboom is a homegrown brand in Malaybalay City, Bukidnon. And by the way, ang mga tagihan natin sa Tubangan, no, pero busy kasi sila diha, no. So dinhi na lang sa kuslikod. Focus lang gid mo dihang duha, no. So yes, gipanag-iyahan ni siya magtiayon. Di lang ako magsaba, no, kung kinsa sila kay para for privacy reasons. Char. For security reasons. Charot lang. Pero yes, gamay na nakabalong sila gid ang jug iya ani. So mo na to. So unsa gani inyong humble beginning, ate? Maligya sa sidewalk. Yes. They started selling their goodies sa sidewalk. So unsa inyong product before, ate? Yeah, puto. They started their business with puto and kuchinta sa sidewalk. No, grabe, no? Like, they started from scratch, and after pila ka years na gani, ate? 20 years. So, they've been with the business for 20 years now and still growing. And later on, ipakita na ko sa inyo kung unsa ang ilang mga variety sa ilang produkto, kay para makita ninyo kung unsa gid ang naa sa Cakeboom. Ngano gabalik-balikan gid sila sa tao, ngano love kay sila sa mga tao, especially sa mga tao sa Malaybalay or sa Bukidnon area. So that's it, guys. Yeah, here. Yeah. So this is the building. Unang top building. I don't know kung makita ninyo. And ang isa sa mga branches kani ang salon. So let's get inside, guys. Yeah, hi. So this is Cakeboom. Yeah. And while they are so busy celebrating Ate Golda's birthday, yes, and by the way, guys, muna ang Cakeboom na salon or atbang sa Cap building na branch. So yeah. Hi, guys. So I just had my hair color. Thank you so much to Jomal Makongis. Yes. Yes, thank you so much. Bye, guys. Bye, Cakeboom. Bye. Bye. Pamanggo po sa akong kautangan. Ako sa madi ay. Blower sa mga cake. Pila to akong cake. Guys, if you're looking for a cake na para sa inyong family and friends, my personal favorite is I love Choco Moist and ube. Yeah, ube. Ube is here. This one, guys, can you? Yeah. So that's it. Okay. Going na ta sa ikaduha nilang tindahan diri sa Merkado dapit sa terminal. Yeah, it's so hot. My gosh. Sulod sa ta diri. Yes. Oh. Cool. Hi, guys. Good afternoon. Welcome to Cakeboom. Yes, hi. Hi. And you are? I'm Nigel Lindanon. Hi, Nigel. Hi. My name is Burns. Yes. I'm your follower. Huy, ginoo ko.
Good afternoon, ma'am. So, walay libre diha? Birthday. Walay libre diha? Yeah, so Nigel. Hi Nigel. Hi. Pila na ta ka years sa Cakeboom? Mag 3 years. 3 years and counting. Yes. Yan ang display guys, oh. Oh, diba? Where are the guys? I wanna meet everyone. I wanna meet everyone. Hello, Migo! Ayaw ihapon! Okay, sige, salamat. Hi guys. Hi! Oh my god. Hi Ate Sel. Hi guys. So they're so busy with their stuff. Char. Hello, may hapon diya sa inyo, no? Okay na mo diha? Okay mo. Seryoso lagi ganito mga amiga diri ba? Wala naman sin. Mga garbosa. Hi Ate Sel. Like, what are you doing there? Yung mag-wedding cake, ano sir? Wedding cake. Okay, so pila na ka years sa Cakeboom ate? Mag 20 years. Ba, mag 20 years! Oh my gosh! It's been a while. So do your things ate ate. So yes, dito tadapit. Hi ma'am, good afternoon. Welcome to Cakeboom. Hello, ma'am. Good afternoon. Yes, good afternoon. Maayong pag-abot sa Cakeboom. Yes. Dalay ko ng Diyos. Ma'am, ayaw, hop na tanan ma'am ha. Bindi ang uban ma'am. Ma'am. Oo. May pang snacks, may ensaymada. Na ay pang snacks, na ay pang midnight snacks, na ay pang lunch, na ay pang dinner. Sa pa may pang gusto. heavy snacks. Na ay pang heavy snacks, o na ay pang buffet. Charot naman. May ensaymada, ma'am. May ube na flavor, may yama, may cheese, may pineapple, ma'am. Ma'am, mangutan ako si ma'am ba? Ano paborito nimo ang cake ko? Lami! Hoy, Lami na to, ano ba dito? lamig yun. Lami yun, sir. Lami Wala- kayo. Wala na mo ilain nga kuan, gadtuan Chada, nga chada. mga Dirira. diri ra gyud. Pila na siya? Kani, ma'am. 20,000 ma'am. 535 pesos, ma'am. Hindi ko nabot na dedication, ma'am. Free na siya, ma'am. Oo. Para birthday niyo, ma'am. Hindi siya ako. Okay, para birthday sa imong kapo. Oo. Kani, ma'am, Black Forest, ma'am. Or napin mango cake, ma'am. Yes. Kani, mango cake. Kani, ma'am. Oo. Yes. Wala yung problema ma'am, wala man ta naglisod. Sige, ma'am. Kani, Black Forest na lang ka, ma'am. Or kani, Choco Moist. Oh, choco moist na lang ma'am. Pero ang sige mo gusto ma'am, kanang gi kasi mo kasing-kasing yun. Kani, ma'am, Black Forest ka, ma'am. Oh, 530. Naikan, ma'am. 10 inches round, ma'am. 525. Pero mas dako ni siya, ma'am. Rectangular. wala po tayo 400, ma'am. Kani, chocolate cake na po. Haman, ma'am. Tag 100 na siya, ma'am. Bouquet dayon. Kanina yung cake din, ma'am. Hindi din ako karon, 5. Congratulations! Happy Oo. birthday. Dalay ko ng Diyos. Uy, ginoo ko. Ma'am, kami ako po magbayad na, Si ma'am. Nigel ay mabayad. Ma'am, nana siya free nga candle, ma'am. Oo, nana siya free nga candle, ma'am. At least ma-blow. Oo. Yes. Yes. Ang kanang dililingin, kanang Haman, kaning roll imo ha, ma'am. Ang bestseller sa itong roll cake, ma'am, kanitong ube. Pila man na, sir? 455 ang whole size, 75 ang half. Oo. Ay, sige lang. Oo. Ano na lang? Ube na lang ka, ma'am. Love, obe. 455? Pakapili din, sir. Oh, free na lang kandila, ma'am. So, Siguro na kanila yung gusto, ma'am. Pakapili paglaki. Kahit pa sa kanila. kapina na mo ma'am, o ka ng gugma o kalipay ma'am. Yes. Sige ka na nga doon. Ano to ng ube na Oh, lang? kaya ang ube. Ma'am, pareho Okay, pa so sila. one ube for madam. Yes. Kaning dako ba no? Oo. Taas siya ma'am, taas dako baga. Hala. Hi! Ang nakanindot diri sa Cakeboom guys. Kaya for example, ang ube roll. Ang ube roll namo diri, ang namo yun. Ang ube roll nila diri is taas tambok baga. Di lami kayo. Ano, ma'am, ang overall na full Okay, size. ube roll. Yes. Pa taas baga lami dako. Oh, di ba? So yes. Grabe nilibot kita yun, no? Pwede na mo na. Napili mo ito ng stickers, gabi sa nisya. Itong lalaki niya? Yes.
Ay, kainin. Happy birthday na lang sa ilaha, ma'am ha. Beef. Dodon. Pa. Ano, sa dili ko nga pa nung pila yung Ibutangin mo ni sa cake, then sindihan mo dire mo open ra Yes. siya mamang red. Ang nakanindot ang nakakandila, ma'am. Kaya pag imong dagkutan mo, ingon lang siya kalit nga, Happy birthday! Kanta ni siya happy birthday. Kaning atag 80 lang ni siya. Yes, tag 80 na siya, ma'am. Pero kung ikaw ang nipalit, ma'am, tag 200 na siya. Char lang, ma'am. Para ko as. Kanina yung ma'am. Ayun. Number. Ano ba? Maayong buntag na tong tanan diha. And I'm having Choco Moist and Mocha. So, Cakeboom cakes in Malaybalay are so perfect. So, it is best paired kamo, pero ako ganang gikik ko nga na dapat kape. Yeah. So, coffee. There you go. Coffee and Choco Moist. I don't put sugar on my coffee. Kita isa man ang Choco Moist. So, that's it. So there you go, guys. Thank you so much. And once again, I would like to invite all of you to please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Don't forget to like my Facebook page. That's Burns J, BERNSJ. And hantod sa sunod higayon, magkita-kita na tayo hapon. Igna na lang yung mama nga nagkita sa social media. Bye-bye!